nashaka tuze ku gice cya gatatu cy'ikiganiro kivuga ingene iyi ntambara iri kubera muri Kongo ari iy'akarere, ako abayitanguje ako karere bipfuza kukita ngo ni Empire Hima. Tugomba tuze ku gice cya gatatu. Mu gice cya kabiri twagarukirije ukuntu batakaje igihugu cy'u Burundi, kandi aribo bari bagifise kubw'intambara zarimo ziraba hagati ya leta y'u Burundi y'icyo gihe n'abandi barwana ku ruhande rw'abarwanira demokarasi, kuko iyo leta y'u Burundi nyine yari yamaze kwica uwatorewe muri demokarasi Melchior Ndadaye n'abamufasha kuyobora, noneho bigarukira mu gihugu kwitwarira igihugu, kuko batipfuza na buke ko ubundi bwoko bwotwara uretse ubwo bwoko bw'igihima, na cyane cyane ko arayoboye igihugu icyo gihe yari umuhima by'ukuri. Buyoya, mumbabarire nubwo mvuze iryo zina, ntabwo nari nshaka kubivuga, ariko nagomba kubigaragaza ko yari umuhima by'ukuri. Yagarutse gutwara igihugu kandi yagitanze muri demokarasi, abona ko ibyo yakoze bitari byiza, n'abandi baramuremera, bene wabo ba Kagame na ba Museveni n'abandi b'abarundi bari kumwe muri ubwo butegetsi, bituma bica Ndadaye, bagaruka ku buyobozi kugira ngo ntibatakaze urubuga rwabo bariko barakinira ko umukino wabo wa Empire Hima. Rero ngomba bamenyeshe neza ko ubwo Kagame wewe arisha icyitwa ihonyabwoko, ngomba bisobanure neza ko iri honyabwoko rivugwa, amasanamu yafashwe yose yuko abanyarwanda b'abahutu bakoze ihonyabwoko mu Rwanda ku Batutsi, amasanamu yose yafashwe, nta muntu yashoboye kuza gufata amasanamu y'intambara ishushe, nta wafata kamera, abandi bariko bararaswa, abandi bariko baratemwa, ariko ni sirementanya, ariko ni ibintu byabaye by'ukuri. Kagame yahaye amafaranga abahutu, abaha imipanga, baja gutema Abatutsi, noneho ashiraho abakamera kugira ngo azoronka ibyarisha, kuko ni ibintu bateguye, si ibintu byadutse, bari basanzwe barabiteguranye na ba Museveni n'abarundi batwara icyo gihe n'abandi bose, kandi bakoze icyo twokwita diplomasi mu Burayi, mu Bwongereza, muri Amerika n'ahandi, bagaragaza ko ku by'ukuri ubwoko bw'inkewa bugeramiwe muri kano karere k'ibiyaga binini. Rero yahaye abantu amafaranga baja kwica Abatutsi, barakamera ngo ngaba bisha abantu benshi kugira ngo ashobore kuronka ibyarisha byitwa ihonyabwoko, kandi byarafashe by'ukuri, bija kugaragara ko Abahutu bagiye gutema Abatutsi, kandi byakozwe na Kagame. Iryo honyabwoko niwe yarikoze. Hanyuma kubera ko ntawoleka kuvuga ko ibere ryayaze mu Rwanda, Abahutu n'Abatutsi baracanamwo, baricana, ariko ku kwicana byarangiye ari uko Kagame afashe igihugu, kandi uko gufata igihugu yishe abantu benshi. Hajya mwumva ikibeho ngo habaye irimbukiro ry'Abatutsi, ariko habaye irimbukiro ry'Abahutu benshi. Hari zone bita zone turukwaze mu mazone yagenda ashingwa n'Abafaransa, narahashitse uganje ikibeho, ndimo mbabwira, narahashitse, bagenda batora igufa rimwe muri iki gihe bita ngo kwibuka cyo mu kwa kane, bagenda batora igufa rimwe hariya, igufa womenya ko ari ry'Umuhutu cyangwa ari ry'Umututsi gute? Ko nimba hari Abatutsi bahaguye, ariko Abahutu bahaguye ari benshi barenze ukwemera. Abafaransa bigiriye, basize babarunze muri kijya kigo cyangwa mu rusengero rwa Katolika rw'ikibeho, ngo niho bariko barakingirira, baca barigendera. Kagame arahagera n'ingabo ziwe, barica, barakomesha. Nyuma rero niho yagiye gukora iyo operation yo gukamera abantu yahaye amafaranga, bariko ngo baratema Abatutsi, kandi batemye benshi. Okay, rero reka dukomeze. Nagomba kubasobanurira ikintu cyitwa ihonyabwoko Kagame arisha. Nimba mwumva ndiko ndakivuga, mumenye ko ndakivuga muri ubwo buryo, akirisha muri ubwo buryo, kandi ariwe yagikoze. Noneho
mu Burundi intambara ko zagenze ku by'ukuri bamaze kwica Ndadaye abantu benshi murazi benshi ugwaruka bw'ubu ntabyo ruzi barabyumva ariko abantu bakihari babibonye ni benshi cyane murimo benshi mwabibonye mwabibayemo ubwoko bwiciwe mu perezida bwaravuze buti ntitwihangana harabaye intambara zikomeye izo ntambara nazo zaje kugwanwamo n'abasirikare b'u Rwanda ba Kagame n'aba Museveni n'abanyamurenge benshi barahagaragaye ku rubuga rw'intambara ariko amahirwe make bagize barapfuye pe niko kubwira ba Museveni na uyu Kagame babwira Buyoya yatwaye icyo gihe bati rero nimba utemeye ibiganiro ngo turondere ubundi mukenyuro ku ntambara urarangiza abantu bararangira pe ko aba bantu barakomeye bateye ubwoba natwe baratunaniye nubwo twari twagurwaye intambara za Kanyeshamba bo bari bamubwiye Museveni na Kagame barababwiye Buyoya ngo abo nta na kimwe batubwiye natwe twagwanye Kanyeshamba turatsinda ko bose baje bavuye mu ishamba baga aba turabakubita koko baje ari bishirira ariko nyuma byarabahindukanye bapfa nk'ubuyigiri rero bamaze kubona ko bikomeye aba bantu bafite ubwenge banse gutsindwa bigaragara ku muheto niko kuja mu biganiro ariko strategy bakoresheje ikomeye Buyoya yakoresheje kwabaye ukubesha abantu ashira abantu bitwa abahutu muri leta baba benshi none habaha amafaranga sinshimye kubavuga amazina ariko nuko byagenze kugira ngo ashobore guteranya abantu bagwana ku ruhande rw'ishamba kandi yarabishoboye yarabateranije ntabyo ninjiyemo ibyo ariko hagiye haraba amakudeta atewe na Buyoya ngo bakuye uyu yari umukuru bashizeho uyu n'uyu akabikora ngo bakuye uyu bashizeho uyu yarabikoze mu rwego rwo hejuru ariko kubw'amahirwe make abo bagobye gushiraho nabo bababera ifuro ry'igiti bagira baravuga ati ko hasigaye abareka tuje kumvikana ku by'ukuri ijya myumvikana ijya mishikirano Buyoya yaba yumvikanye ko na Kagame na Museveni ko bakorera hamwe kugira ngo barabe ukuntu batotakaza igihugu ariko byarangiye Uburundi babutakaje nkuko biri uyu munsi ababutwara babaye abandi ntibabaye bwa bwoko niho rero bafitiye ishavu rirerire baravuga bati Burundi twarabutakaje Ubugande turabufise u Rwanda turarufise Kongo nitunanira turahimbura tugire region Kivu kibi igihugu cigenga cyumvikane ko gitwagwa n'abanyamurenge abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda tuvuga n'ukuri nta mukongomani yigeze avuga ururimi rw'ikinyarwanda barya bose n'abanyarwanda b'abanyamurenge n'abanyarwanda nkubwiza ukuri gusa icyabayeho ngira abakongomani abanyamurenge haheze imyaka amajana ane barageze muri Kongo baje nk'uko abandi baje bavuyeho navuze bavuye za Eritrea za Somalia n'ahandi za Ethiopia baza baragira inka bageze mu Rwanda babona igihugu ni gito barabye hakurya ya Kivu babona hari ubwatsi bwiza hari imisozi idatuwe itarimwe abantu baravuga bati reka tuje hariya n'ubundi nta bantu bariyo bobo n'abanyenka n'abaragizi nuko rero bajya mu misozi yitwa Murenge bageze mu misozi yitwa Murenge abakongomani nk'ababembe abashi abafurera bari batuye hafi yabo bari babaye hafi yabo mu bice byo hepfo mu biyaya byegereye Tanganyika no mu biyaya bindi bacavuga ngo wale wanyamurenge nuko ngo abantu bari mu misozi y'Imurenge ijya misozi yitwa Murenge niyo yitwa Murenge ntabwo abo bantu bitwa abanyamurenge rero bica birafatwa ko ari ubwoko bw'abanyamurenge sinzi ko ari mu biganiro cya mbere cyangwa icya kabiri iyo abashitsi bageze ahantu bagerageza kwivanga bakoze ibyo bashobora byose bakora iyo bwabaga bajya mu nzego zose z'igihugu nk'abenegihugu rero iyo abakoroni baje gukoroniza igihugu ababirigi
nuko abo basanze baba kuri ubwo butaka bose babaye abenegihugu, nuko abanyamurenge bacitse abakongomani. Rero Kagame nibyo yitwaza ngo hari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibo turiko turarengera, ariko ku by'ukuri abantu nibatitwara neza Imana igatanga bagatsindwa, nabo bazahava bakurikira abandi, kuko nibo none mwaba ubwo bwoko bwabaye ubw'abakongomani gute kandi bashaka gutwara igihugu cya Kongo. Kongo ni igihugu kirimo ubwoko burenga 400, burenga si 400 gusa ariko burenga 400. None ni iki kandi ubwoko bw'abanyamurenge nibo bantu bake babaho muri Kongo. Namwe mumbwira igituma bashaka gutwara Kongo, ubundi bwoko butari ko buragwana ngo butware Kongo. Ni ukuvuga ngo n'abashitsi baje hajya ahantu, rero bashaka kuja hejuru ngo batware igihugu muri ya masezerano ya Empire Hima. Noneho baravuga bati niyo Kongo yatunanira yose turafuma tuvungura ko Region Kivu ni nayo irimo ubutunzi bwinshi itwitirirwe. N'ubundi nibyo bifuza kuzohava batangaza nibabona bazarendo babananiye kuguma bavansa, ariko barakora iyo bwabaga, bakora ibyo bashobora, bemere kuhahonera kugeza bageze ku ntumbero yabo. Ariko nabo si Imana, bishobora kubagora. Ibyo byo niko bimeze, bishobora kubagora nk'uko abarundi byabagoye, kuko nibaronka Kongo bafite umugambi wo kurondera ingene bateza akajagari muri Tanzania, kuko barashaka na Tanzania, hanyuma bace bafatanya n'icyo gice ni Kenya barayishaka. Urabona kandi ko ku by'ukuri Kenya nayo bari kumuriya mu president nawe muca mubibona, nta byinshi mvuze ariko muca mubibona. Ariko barashaka kugifatanya kibi ikintu kimwe, barondera umwami wabo, baje batwara ibihugu bafite umwami abari hejuru. Ibyo bihugu baje babitwara Burundi, Kongo, Tanzania, Uganda, Kenya, Somalia, ibintu nk'ibyo n'ibindi bihugu biriya. Ariko habo ma president b'ibyo bihugu, ariko hari umwami hejuru yabo yitirwa ubwo bwoko. Nuko rero abantu b'Imana, aka karere gafashwe mpiri, kagowe n'izi ntambara gahambaye. Rero impamvu buriya mvuga ngo nguma semerani, aba bantu ngo zirisha mukike zirariye mpanda, baraca muri Kongo, kongira abagora cyangwa iborohere, ariko baripfuza ingwara Kagame afise n'u Burundi, kuko babutakaje mu buryo batiyumvira. Babutakaje mu buryo bw'intambara, bongera babutakaza mu buryo bwa politike na diplomasi. Rero bariko bakora iyo bwabaga, akora imigwi ya Red Tabara n'indi, hariho n'indi migwi, hanyuma barabe ingene bo yo kwitwaza ngo ni Red Tabara, ariko ari u Rwanda ku by'ukuri ruhurikiye muri cya kintu, ruje rugafatanya na cya kintu cyitwa Empire Hima, no kuvuga Uganda nabo Bakenya nyene baze batera Burundi. Rero impamvu mvuga ni abarundi babe maso cyane kubw'ibyo bintu, no kuvuga ngo nibaronka bazariyeri muri Kongo, bakaba bafise bazariyeri mu Rwanda, kandi u Rwanda urabona ko rukikuje cyane u Burundi, kuva mu Cibitoke haza kabayinjire za Kamanyoro, genda bubanza kuza Kayanza, kugenda Ngozi, kugenda Kirundo n'u Rwanda. Urumva kandi abantu batera nk'inzige, mumenye ko batera nk'inzige, ni kibazo kitaba coroshe. Nuko rero bashimye gukora ibyo bintu bise Empire Hima, n'ubu bariko barabigwanira, ni intambara y'akarere. Niyo mpamvu Kongo iri abanyamurenge bari hejuru, Rwanda ruri hejuru yabyo comme dictateur, Uganda, Kenya yarungitse abantu kubera ujya mu president ubwoko bwiwe n'ubwo, n'ibindi byinshi. Nuraba usanga abamasayi bo muri Kenya bagwiriyemwo, nuraba usanga abamasayi bo muri Tanzania barimo benshi. Rero
abarundi bo burumva barimo nyene kandi n'akazi bahabwa ngo tugwane turangije aha duce tuza iwanyu tubohoza igihugu cyanyu, nuko bariko barabikora. Nuko rero intambara yitiriwe ako karere, nuko rero iyo ntambara niyiriko iragwanwa abantu. Rero bantu b'Imana, reka ngarukiriza ahangaha. Navuze byinshi mu mbabarire ko nagombye gusobanura cyane, byatebejwe no gusobanura cyane ibijanye n'ibanyabwoko. Kagame ariko amarishije abantu muri Kongo, mu Rwanda n'ahandi. Abazungu bumva Kagame bakajugumira avuzeho nyabwoko kuko yari rimanipiye kandi akarikora akaryerekana. Rero mu bitahure ntimubifate minenerwe, intambara si y'umwe, tutabaye maso natwe turandukirwa. Ariko nizere ko abayobozi babibona kandi bagerageza kubikurikirana. Natwe turi inyuma yanyu, ntitwoshaka kongera kugwa igihugu ko kigwa mu isanganya. Mumenye Burundi ko ariko cyo gihugu muri ako karere cyabaye mu ntambara nyinshi z'indengakamere mu bihe birebire cyane, na n'ubu ntibirahera, urugamba ruracari rurerure. Imana rero ibahe umugisha, irusheho kubagira neza. Naha tugarukirije ikiganiro, ibisigaye tuzoja turaganira ibindi. Iki ni igice cya gatatu kandi aricyo cya nyuma cy'iyi ntambara ukuntu ari iy'akarere kandi bitiriye abayitanguje ngo bashaka gukora icyo bita akarere ka Empire Hima. Murakoze.